wetu wetu kumutendele mwakulu wetu wa chiluba nasani nitala bya kuditatu nzambi bikala nene myabi yonsu nikalangana mudini ja Kristo mukalenu wetu amen. Nzambi bwale le ditu di alumingo ne di sanga mi abionsu ne di nuikalangana kutinda mo mwelela mbele ya di sanga sambo ya nyu bebe nene mbogo ya maibi ibu sipi nzambi wani bebe bile musumide wani abe yonsu ni kalangana walba yew ni mufuki waka fuka julu ni buloba utina mo kumelele mbele ya jisanga kumutumbisha kwa kutumbi bwende ni buneme bwende Nzambi bantu bamutumbisha kabili walibwa moyo wa muntu mwishu mwajulu nedibo di wa kutumbisha Nzambi namba kabili ne tumutumbisha ibo kufugine buneme bwana nongo bana banzambi twakumva kubangu kwetu kwa kutendelelelo nongo netulombe Nzambi bwa kubala kwa mkando wa Nzambi bwa nyuma ikala munga chumo itu atulombo netubale mkando wa Nzambi kumpala netulombe Nzambi tulomba Nzambi tatu Nzambi mukalengu wetu tujikumpala kwa bidi bedi tujitukutendeken bwalba uji Nzambi mwimpa tutukutendele kadi dishenga je tumbwa nyuma weba tulombo nyuma nzule michimi yetu ya bonso badikule ataba juma yetu tumonu mokubala di mukando wetu mudindi ya Kristo mukalengu wetu amen. Bana ba Nzambi netubale mukando wa Yakobo chapter wende wakumujulu verse umwe wa 12 manda mutegeto badi bambane bwalu bwa Nzambi
bwa bushuwa ne budi kabuyi bunyanguka kumesu kwa nzambi tatu budi nunku. Bwa kuya kutangila bana banshiya ne bakaji bamulufuila mudikenga jabo. Ne bwa kudilama kayi ne di toba jakumalu apa buloba. Ndi ngambulula mukubala kabidi kwa mveseo. Bwalu bwa nzambi bwa bushuwa ne budi kabuyi bunyanguka kumesu kwa nzambi tatu budi nunku. Bwa kuya kutangila bana banshiya ne bakaji bamulufuila mudikenga jabo. Ne bwa kudilama kayi ne di toba jakumalu apa buloba. Edindi di nzambi. On va essayer de lire encore dans le livre Épître de Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, baba le bune tuimbe musambu udi nomba kama ibidi ne itanu menu ju musambu wachikondo chacheleje bakadindi mono bwalu jutumbisha nzambi butujinabo mbwa kuimba kabidi musambu bwalu jutumbisha nzambi. Nko netu tamba kuteleja.
Eyo, ntamu kutumbiki jile musambo akajuluka manongo kumia sambombo. Jambo bana Yesu mfumu munene. Ngo nakuikwambe ne musambu watile dibu kadi wadiba dia walufu wa pa adi toku imbe balu jutumbi shanzambi. Bana banzambi twakubala mukanda wa Yakobo lelu balu lumingulu shale nakumona kwetu ku Kongo ngabi abungu batendelela ngabi miko abo bafuluka bwa aba bakafwa anu mujika bejabuji kadidi mujika bejabulumbulu jibushala me ne mujika bejabulombo jibushala me bwa ditu nga batu jitu bigela mon falanse ne ba martyr tokmona shiku belgique mi amiko abo mumputu bakulongololo kutendelela bakuvuluka mbani betu bonso aba bakafwa bashifibwe kadi memelelu nakusofa bwa lwebu bumu akusonsola nzambi muchimo wanyi bwase ntamba kokula fa bwalu bwa bana banshia ne bakaji bamulufwila mujimukanda wambane bwalu bwa nzambi bwa bushuwa ni buji kabuyi bunyangu kakumesu kwa nzambi tatu buji nunku bwa kuya kutangila bana banshiya ne bakaji bamulufwila mujikenga jabo kuya kutangila bana banshi ne bakaji bamulufwila mujikenga jabo. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Pana kumona benza nangu nakambulele bakutamkwenza bimpe bwajitu kujaba bakaye bulele bakuvuluka bana babakashala. Memelele nyuma anzambi wakusonsolo muchimu wanyi mbwani tutamba kwa kuleka bidi pabwalu bwa bana ba mulufwila bana banshini bakaji ba mulufwila nungu jiji ya tujalelu jiji pabwalu bwa kusamba kwa bana banshiya ne bakaji ba mulufwila munga chumwa bobo ba martira ba menetri ba manyamone bakushie bakaji bakushie ne bana bakwabo kabayini balami nungbalka ina kwamba bwatu sonsole michimo ya bana betu bena Kongo misango ya bungu tutambu kuvuluka bana banshine bakaji ba mulufwila nentamba kabidi kuvuluisha bana betu badibika la balombo la Kongo chikondwechi bwana batamba kuteka ntema yabo kubana banshine bana ba mulufwila nakumona ujibu babikile bwana mama première dame
Mutamba ku jifila kabidi kumalwa akusamba bantu nanga bana banshi ne bana ba mulufu bakaji ba mulufu. Mwana wanshi mene nganyisi. Mwana wanshi nge uji mufui shishe anyi mufuile mamwende anyi tatuende anyi bonso babidi mene tatu ni mamu bafwe bashiye bana banshi anyi mwana wanshi. Momo makabidi ni muka jwa mulufuile muntu ni mwikala mufui shishe mulume. Mushala pa mwapa ne bana anyi kayi ne bana. Ushala kayi kabidi ni mulunda wende ujubu mwakwende nende muluendo lulelu wapa buloba mene. Nungwaba mbantu badi mukanda wanzambi wambane tutamba kutabelela. Nkutendelela kulelela nkwapa di bantu bikala badi file muku samba kwa bana banshi ne bakajiba mulufuile. Ndi mwana misango ya bungi miabe ya bungi baka ngule bintu bijubamba ne maorfelina mu France. Nzubu ya kula manayi bana banshi. Bana abo bakola na shimisango bajila mwamu. Nungu bantu bunangu bajiba pete jibene shidi nzambi bwalu bwaki chidi nzambi musu. Kusamba kwa bana banshi ne bakaji ba mulufuile. Vraie religion bwalu bwanzambi bwa bushua ne buji kabuyi bunyanguka kumesu kwa nzambi tatu buji nongo bwa kuya kutangilani kusamba bana banshi ne bakaji ba mulufuile. Vraie religion, c'est prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse. Bulelela bantu bakutendelela kuvuluka aba bakafa. Bwalu bunene buji apa mbwa kuvuluka bana banshini bakajiba mulufuila. Tusonsole michima yaba di balombo le jitunga ja Kongo lelo. Mbwana batamba kutabelela bana banshini bakajiba mulufuila. Balongolo na chimisami kwabo mbula matedu longolo mushindu wa kwangata bujitu bwa bakaji bana banshini bakaji ba mulufuila. Bwalu babungi bakufwa anu bwa kuluanga na mvite ya kufeta bujika didi ne kuikala ni bulombo jibujala me ni bulombulu jibujala me munda mwajitonga ja Kongo. Misami kwa abo munga chuma bana bajibalekele chana na kabaini mulami anyi musambi mulelela. Biende nzambi duwa ambane kumesu kwa nzambi busambi bulelela anyi kutendelela kulelela kudi nzambi muswe. Mpato jituvuluka bana banshi ne bakaji ba mulufuile misango yons. Mumfalansa bala kwa ambane l'homme heureux est celui qui a entendu la parole que Dieu a inscrite dans son cœur et qui y trouve les fondements de son existence. Son écoute attentive le rendra libre et fera de lui un témoin auprès des autres. La qualité de son accueil à la parole se manifestera dans des actions concrètes, en particulier celles qui visent à soulager les détresses des orphelins et des veuves. En particulier celles qui visent à soulager les détresses des orphelins et des veuves. Tulitumana babu ngibajini bintu badibenza midimu. Fadibu bafete di kwa shidanshi di akungondo. Bikala bafuluka. Mwa mukimu dibu mtu akaisha chikondo chiko abunenu. Fanzambi biano nzambi nufa kaisa bia kaisa. Bianzambi mujimu wa binanga nanga mboku samba bana banshi nibakajiba mulufuila. Mujifutu jenu jinu feta.
Mubintu bienu bya mumidimu ya byanza. Numanye ne mujika biji byanzambi. Byanzambi abidi bikengele biye ku byanze bya bambi banzambi. Anyi muntempele munzu byanzambi bwa bamono moku kwa chinabi bana banshi ne bakaji bamulufuila. Bino atwamba kwenza nunku disangane dikala munzubu yenu bwalubwa echinchi dinzambi musu. Jitu kujalelu jidi yetu jakadi muchikoso bwalubwa mibidi yetu mesami kwa wabijini butekete. Nunku yepo wetu atamba kunusambe anusankishi. Bitu kala tokwelangane menji bwakwela kusamba bana banshi ne bakaje ba mulufuile ntutamba kwela kabidiji na shuku balombo jibetu ba Kongo bwana bobi kala bakulombola bakwanga tamapanga ndika bwa kwikala ni mijimu idi samba nanga bana banshi ne bakaje ba mulufuile zambi na tamba kubene shijitunga jetu ja Kongo zambi na tamba kubene shekabidi mene na shebedi balombola bwalubwa echinchi didi sujya nzambi baji mufunda mumukandane kutendelela kulelela kutendelela kujalame kuji anu nanga patu jituvuluka bana banshi ne bakaji bamulufuila jiye didi tukwachishi ditukolesh mujine dia Kristo mukalengo wetu amen. Tulomba inzambi nutambu kutulombele kabidi tulomba inzambi tatu nzambi mukalengo wetu tudikumpala kwa bidi bedi tuditukusakidile bwalu bwa uju tuyishi bikondo byonso tusonsolo utumanyishe mushindu tujimwa kwenza na kutambu kuvuluka bana banshini bakaji bamulufuila tubamenye bikondo kampande kwetu bantu bakutendelele myabe mishilishilanga ne bakavuluka aba bakashipibwa bakwabo bakafanu bwa mujika beja bujika didi kadi kunyuma kwabo bakushia bana banshini bakaji bamulufuila sonsolo michime ya bana betu ben Kongo bwa batamba kutebelela bantu bununku na nkabidi upesha mkelengwa jitu ngabukole Tshisekedi bwalu bwa yeye kabidi jini mfite mikolo mu bantu nidi kugenda na shini chisumbu chabu mene cha chidiji baba menjimimpe na aba bonso badini bisumbu bya bidiji mu Kongo zambu etu baba menjimimpe amushindu wakulombola jitunga jetu ja Kongo na shimu malonso ajibu benze batambu kuvuluka ne tujima kwenzi malonso kadi nanga tuvuluka bana banshi ne bakaji bamulufuila tatu wetu nyindombele bambi banzambi bedi babanda bapweka bakuyikwambela umulwemba ndino mbele ekelezi yetu meni ya kukongo ne ekelezi myabukai yonso kadi ekelezi umwe ujiwakilisa utika yumwene kakumeso uji bansantu bamana kufunji bomukando wa moyo bwanji tukadi nibikala kumeso kwa mkalenga igala nzambu wapukapiti tutukulomba tatu wetu ikala nzambu wetu petu tukala bana beba itabujidu bene shijetu katata kujie ujima mwakunu lama bwanenu kanulenduki ne ujima mwakunu tega kumpala kwa butumbi bwandi ndisanga dinene kanu ichilemu kudi nzambi umwefele musungiji wetu bwa Yesu Kristo mukalengo wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonso ne katataga ne chandelele amen. Yeho anulame anusankishe Yeho anulame anusankishe
bwabo